قال فقيه رحمة الله عليه سمعت أبي قال بلغنا أن صالح المري أقبل ليلة الجمعة يريد مسجد الجامع ليصلي فيه صلاة الفجر. Faqih rahmatullah aytadi. Men manga atam şunday bir hikayeni aytып berген deydi. Murda Salih Marri деген bir ulug' zat bolgan. Al juma kuni bolganda erте менен түндө туруп алып, şo juma meşitiге жөнөйтеле. Барып juma namazını окуп келейин деп. Бирок бамдат намаздан мурда жөнөйтеле. Bir gün oşo juma namazga, juma meşike jönöp atıp, bir mürdenin görüsten aldan ötüp kalat. Şul jerde men namaz okup alayın dep, ana şo görüstenge kirip 2 rekat namaz okuytken. 2 rekat namaz okup oturup, oşol jerde bir jerge biraz söýünüp oturayın dep bir görgö. Közü çala uykuga ketip kalatken. Çala uktap kalıp şunday tuş göretken. Oşol mürdeden, görünüşüden büt oşo görün astagı adamlar turup sırtqa çıgatken. Sırtqa çıgıp tegerek bolup, halka olup olturuşatken da arbaktar. Özlörünçe söz süйлöşüp olturuşatken. Şulon arasında bir jigit eski kiyim menen körüksüz bolup alarga da koşula albay bir çekede olturatken. Keyin birazdan kiyinle oşol adamlarga tabaktarın oğuzu jabılgan, tabaktarın oğuzu toltura her nerse keleverdi deydi. Akırında al jigit kur kalıp ketti, eştekesi yok. Anan kapalanıp, kaygırıp, özünün göre kirip keteyin degende men ağa jolun tosup alıp ayttım. Sen emne üçün mınday kapasın, kaygırıp oturasın desem oşol jigit aytdı. Ey Salih Marri dedi. Sen azırgı tabaktarda kelgen nerseler gördün mü? Ova gördüm. Alar oşo tirüylördün şu ölüktörge kılgan kayri ihsandarı, duaları soğup bolup şu tabaktarga alıp gelip eğlerini tapşırıldı. Bular her kimisi özünün ülüşünü alıp kirip ketti kayra jaylarına. Amen bolsa estey turgan, artımdan dua kıla turgan, kayresan kıla turgan eskimim yok. Hazır kur qaytıp ketip atamın dedi. Negizi nimege siz eskim estebeyt dep surasam aytты. Men ahli sanat degen jerden bolomun. Apamды alıp hajıga ketip atatılem. Basra degen jerge barganımda menin günüm бүтüp oşol jerde öldüm deydi. Anan apam meni şol jerge adamlar menen jerge jaşırıp kömüp özü hacını kılıp uyga qaytıp ketip başka kүйöөгө тийди. Бирок ал күйөө менен дүнүйө менен алек болуп мени эстен чыгарып койду. Мени эстей турган апамдан башка эч ким жок эле. Эми апам да болсо мени эстен чыгарып койду. Менин артымдан дуа кыла турган, кайыр ихсан кыла турган эч кимим жок. Ошондуктан мага эч кандай белек, хадия келбеди. Мен кур кайтып кетип атамын dedi. Anan men suradım. Enеңдин жашай турган жери каерде desem, oşol enesinin adresini aytıp berdi daregine. Kimin erте менен туруp, oşol balanın aytkan daregine vardım. Barıp oşol üydü kakkıladım. Üyden bir ayal çıktı. Ruhsat suradım kireyim mi dep. Ruhsat berdi. Kirgenimden keyin ortaga bir parda tartıldı. Al pardanın artı jagında, men pardanın sırtı jagında ökөөbüz süйлөштүk. Men ayttım, Allah sizdi rahim kılsın, öz rahmatını alsın. Sizde balаңыз бар desem, balam yok dedi. Balаңыз bolgon bile desem, balam bolgon ele bирок каза болуп кеткен dedi. Şunday degende ki men oşol mürdege varıp körgön nerselerimdi, oşo balanın okuyasını ayalga aytıp berdim. Şo balаңыздын aytkan deregimden men size keldim dedim. Anan al ayal oturup öte iyladı. İylap köz jaşı menen taza betlerini suv kılıp jakılarga çeyin suv boldu. Anan turup aytты. Tuura al menin balam. Menin jürögümdün mömösü.
Мен құрсағым аға 9 ай 10 күн көтерген. Көкірегім аға тамақ болған. Қойным аға төсек болған. Бирок Аллахның тағдыры екен, сондай қайтыс болып кетті. Мен тура есімден шығарып қойыппын. Еш естей албаппын баламды. Анын артыдан дуа қылып, қайресан қылып, бір соғып жөнөтө албаппын деп, ана 1000 алтын шығарып берді дейді. Шуны алып барып сіз өзіңіз білесіз, bir керектүү, лайыктуу муктаж жерлерге апарып бериң, шо баламдын намыдан кайресан кылың dedi. Анан мен ошол 1000 алтынды алып алып, муктаж жерлерге, керектүү жерлерге бөлүштүрүп бердим. Кайранан кийин ошол жума күнү жума намазга барамын деп эртерээк туруп, түндө барып ошол мурдеге дагын 2 рекет намаз окуп, ошол жерде жатып, кичине көзүм ирмелип кетипти. Ошол вакытта ошол мурдедеги дагы арвактар, өлүктөр бардыгы жердин бетиге чыгып, топтоо болуп олтуруп, анан ар кимсиге дагы ушу тириклерден барган, тирүүлөрдөн барган соопторду, хадияларды, кайресандарды бөлүштүрүп, кайра кирип кетти. Анан ал жигиттер арасынан ажырап мен алдыма келип, баягы жигиттей эмес, өтө бир жакшы кийимдер кийип алган, түсү жакшы болуп калган, келип мага салам айтып, мага рахматын айтып, ыраазычылыгын билдирди. Мен ошол мурдага сиздин көргөн жигитмин. Рахмат сизге. Менин ажетимди өтө бир жакшы ачып бердиңиз. Барып апама эскерткен экенсиз, апамдын мага кылган хадиясы, сооптору, кайресандары тийди. Мана мен да элдин катарга кошулуп, мана эми кайтып кетип атам деп шундай деп айтты. Демек, бул тирүүлөрдүн пайдасы өткөн арвактарга өтө чоң экен. Бул тирүүлөр биздер албетте милдетибиз, кайтып кеткен ата бабабыздын арвагларга, жоро досторубуз бар, тууган уруктарыбыз барбы, ошентип эстеп, дуа кылып, кайресан кылып, жоктоп турушубуз керек экен. Эгер ушинтип биз мисалы мурдага өтүп кеткен арвактарга жоктоп, кайресан кылып, дуа кылып тура турган болсок, иншалла бизден кийин да бизди жоктой турган адамдар болот. Балдарыбыз, жоро досторубуз, тууган уруктарыбыз жоктоп дуа кылат. Кээ бирлер азыркы убакта өлгөндөн кийин пата тийбейт, дуа тийбейт деген агымдар да бар. Алар албетте алар туура эмес айтат. Мана бул окуя, бул көзүмдөн көрүп туруп, башына өтүп туруп айткан алымдын окуясы. Бул тирүүлөрдөн өлүп кеткен арвактар албетте пайдаланат. Ошон үчүн алар тирүүлөргө муктаж. Бизди, дуабызды, кайресаныбызды, истигфарыбызды алар түнү күнү күтүп отурат. Айрыкса жума күнү экен. Жума күнүгө чейин канча биз дуа кылсак, кайресан кылсак топтолуп туруп, ошо жума күнү аларга колдорго алып барып тапшырылат экен. Ошондуктан биз өткөн арвактарда эстен чыгарбайлык, дайым эсибизге келгенде дуа кылып, Куран окуп, кайресан кылып, соопторун багышлап турсак, иншалла арвак разы, Кудай разы деген сыяктуу, алар да разы болот. Иншалла биздин дуа кылганыбызга иншалла ошонун шарапаты менен Аллах Таалага да разылыгына жетишибиз мүмкүнчүлүгү бар.